Abusha ehwe Kojo Krom hene yakasa Kojo Krom hene a Kojo Krom hene eye yewra Kotoko hene ne brempon kase Kojo Krom Culture Center ho ne Kojo Krom hene Kotoko hene brempon na ne okwako atranse Abusha yewra Kobia Santi Kotoko hene na brempon fo na nanoma trankonya nyina aba bepiemu a yetwen Kotoko hene na Kotoko hene na brempomfo na nanom aba bepiemu Yura Krobia Santi Kotoko hene ne brempom And I'm back. Yeah, okay. There's a come Madianka. Yeah.
Wacho ya fam na akua afriye a otoso bi mu. Ma ene ya wuse wone udom ene adisia enya abofofo mfo. Yura kobia santi ko ne akache aba beku mu abo ko deman fie. Adaroma ege ena esie na dia ne ko beku. Ene na ya de me ko kire yewura na osetisu me ya yoko brama ahema. Ubesan aka asisu dua bi amaye. Ni se ene ya de me ko kire yewura yoko brama ahema a ofri mu no na ya asewa abebiru. Ofi okwa de krechi no ene na yesi na namu. Me na ya de ne se na namu. Me ne nana akua afriye a otoso yenu. Se me na me yoko brama ahema. Ensemfo bay ena ubegina so aka kire yura kobia santikọ tokọ hine ene o maame. Ya maka jon se nyame nhira wo mo pa yewura manhia na aka ba bia me gina yi aka me nyina akonwa nka me sanka wonno na aboa me amma beduru ba bia me duru yi ba bia me ti aye wonno na daroma de beka nyina ne se nhira bia wo ho a yakopon fama no aseda bia so wo bibi achi a me de ma no nyame nhira no na hene enye kese ofri adom nko adom nhira mu nko nhira mu me da na se bebre me na se mintumi nka sam ka se me ka ade abeche ni eti me da na se Roma again na wugina so niema ban ena wudi egu akwan say librade akanya amawo niema wudi egu akwan bi ene ni ebi ne se ye beka kuro ni nyina bom ni abusua ni nyina ni aye baako na yetimi apagya kuro no amakuro no akwa nanim eno na se yesu se ye beye pese ye kuro no akwa nanim eno na ye se yesu se ye beye Roma ensemfo bay ena wubegya ade ama maburu kuro no maburu ene ekuro a sabi yura ade ama wo no boko kuro ni kuro sai kuro twasoi ena yura ade asho wo sa ntuo no eye enkono na edu nse yoko dadi ase faade mampina ase yoko akuma dan ahojo santase ane ahojo buruku ya ebi kika ho na am say amexem kakra ayam 10 ekro ne 10 futu amede makro ni nyina na se wamum ye nyina yanya nkabo mu yenya nipa baako se prayer ho yi baako ebu bato kabo mu a emu ye nyina de adwene baako ne akoma baako pagya kro na ebekọ nanim na emaba wa ewo mu ne maranche ni so mu ye nyina ebeka ye ho abom ni aya adwumaden se ye adwumaden a ye kro no ebetimi apagya wo mo so mo wa kwantuo mu mo nane wo mani mehwe yen na ye nyina ye nkamom ni ye pagya kro no na nya kra behwe Abusianya wa mama pesa neye na nafiye abepio ana hu sa woni ni do asa me yo bubose ani ji aba ani nansa na ana ode anchia ni asida ekoma na se tu openso ene isa ka sanya antie afiye abepio ana na hu sa oba etanu na abusia ene o ma place a o hwe sade adehye ana nanom ebosin sa pepepe ena eko eti ene dey ana odi na nimonyam ebe se ko kire ana set opemfo nani namu no na se ana odi kwama na setu etani o hwe animu se sani a ma place ahinie eda ho sanya busia beye enkabo mbeba ampa na ebo na nya bedu ene god wani be pie our man francia na ku afrie abebio ono ene waya man francia hima eti sanya busia mo hwe no sa pepepe ene amamle ene amane etie eti ni ekosu nyina
enedai nana ebo ni fufum one na de hye na busua ekabo mu ade asida ebesi ko kumase ahimbobu anu menhia ade osebo ade kwacha na setu ekade na busua sade atia pepepe ana atia fie abebio ana busua ku ni sai okuko oku fan oku sade amande anya amande atia ana atia fie abebio ana busua sade amamle anya amande ete pepepe eti sambe de o mankrase ye kwasu bi abusua ya de somo e ko pisa duty e peje sambe da so da duty mama de na like na share na ma wunya bi ntisa du yaba se du amamle anya amane so a de se duty ana esu ye adwada osana abosome ne da etosome ensa ana na uhun sai ya no ana mo hwe no sasa media na na kwafie abebio one ne dom na o ma bo fufu o mu to sebo ni nyina kire amamle ani amane a ekoso ebrempen ewo mamprase sani ahwefo mo hwe ja dum tv sinie ana eduada ka je hunwa bi no mo bode no tumi ka no mehe sani de mamprase adehye o ma bohye ani ji aba omanya na ahima eti sade asante amane ne amamletie no okotire no abesiri no abetire no akotire no abesen no akotire sane amamletie pepepe eti anu na busha mani gusu a moda so a mo hwe no samre de mamprase ane ewo no ya wa asante mantam eti anu na busua mo hwe ni sai ti abakwasam kakra afa mamprase wa yehu sene na omagidie mu nyina esitie na emra ense mepie na asante hinani ayo opinso na nya sabo akwa na setu otimidi ye tu ye aya ntoto ya popimse yi aya ade asimi ba ma ne bai oba asante amane ne amamre mu a na setu ba ka kire ho se ema no omuni enya ahene omuni eyi ahene omsi na ya ade asimi etenesa o hwe ye koso sele na setu opinso edika kan sa pepepe enete tanu na re sa mede ye koso no osebo ana omubo anana mkrom ochia kromafo oda kromafo nso ase sa me adumi awono sane mo kan mamprase ene awono awono onai na pepepe bebi na bebi bia opese kroma fo guse waba nada edi odo edi chia ni manfo oto manfo ma omo guse waba na wabo waba na na ka akwa madam eti ayafo enu na mo hwe ni sa media amamle ni amane akwanshi ane kosu eti mamprase ane wono kosu ebia edijiaba sade roma fo eni aje ayofo eni aje ama eni ko e won ko na so eni aje ni edi adanse sanfa ene oma pre na omanya ana omusaka yani na mu eti na na kwafie ana aba onu ani kro aya ma prase ede afda ma ko ma fo ni na ka fu ase okoya woni na ze shopping so ode afda akoma ko ma nsia eti ara fo ni
nyina amabɛ ne amanyɛ na
me could down and find you for near to. Hello. See, Mike, and then you may you go to. I'm make sure. Hey, hey, Musala.